ngiyabonga abantu bankulu sengigijima ngibona isikhathi sihambile ngisebenza la ekhaya mnike ngizocela incwadi yabaseRoma 12 verse 12 bese ngicela incwadi futhi uJobe 3 verse 13 Baba wethu wasezulwini Baba ngifundele masitholile ifunde baba isikhathi sihambile bantu baNkulunkulu ikhona into enzima lapha empilweni ikhona into enzima lapha empilweni uthi uthatha umakoti umntwana ongamtholi uthi uthatha intombi yakhetha uthi manje akhetha le ntombi kubaleka yonke into nayo uthi ayinoboloboleki bakhona abantu hotela ukuthi umuntu uyamlobola kanti umlobola ekhaya wakhe noma umlobola lapho washada khona unina abanye abasanibulala ikhula yini ikhula ayifuna sithole baba futhi nijabule ninethemba jabulani nethemba nibekezele ekuhluphekeni niqinise ukululeka yabelana abangcwele ukudinga kwabo nibe mnene kwabangenisayo babusiseni abanhluphayo babusiseni ningathuki thokozani nabathokozayo nikhale nabakhalayo anibe inhliziyonye ngiyabonga baba bantu baNkulunkulu lento engikhuluma ngayinzima kuyazakala uthi ayikhethe intombi kanti intombi inephathi lakubo uthi ugcina uthi unasomanyaza lapho kuthiwa hayi kuhlukanisile kanti ungazeza ifisi uyithanda ngokuba sakwenza wafanele sikwenze wasedulo ngoba bamkhulu kwakuthi ekhaya uma ngabe kuthiwa ekhaya uyagezwa khona ukugeza khona ukukhuphula khona ukuthi behambele emhlabeni bese kuthiwa uyagezwa kuyobe kuthiwa yihlambo lelo kuba nembuzi ephumayo yamantombazane okuthiwa yagezwa namadodakazi aphume sefake iphahla wonke hathi sibeyabe kugezwa kithi abantu abaningi abasakwenzi lokho ngoba imbuzi ayisekho bathatha nje bethatha imali benezingane i-50 begamane othenga izinkwa senihlambulukile zihambe ngayothenga izinkwa siba nebhadla zongane bantu baNkulunkulu abaye bathatha ihlobo ikhula libula kanjani khona abantu abaningi abazi ikhula libula kanjani ikhula makuthiwa kubula ikhula isihlobo libula kanjani kanjani ikhula ngoba uzazali ingane ezihamba zidla inyawupe telephala ingane zingakuhloniphi ungazi ukuthi ingane ngikuhloniphi ngoba ingane zidla inyawupe zehlazenyuka ngoba wathatha isihlobo sakho kusuka nje kugogo wakho isihlobo sakho lesi ubaba wakho une-95% kuma wakhe esiswini kodwa usuthatha uthi ugogo kodwa ikhula ulibulala uthi kulungile ubuyisa ugogo wakho hayi khona uyobulala ikhula lapha emzini ngoba uzozala ingane ingezwa ungangilibazisi awena sitha so
bathatha ibhula mfaka amasi bafike ebaleni bafike bengena ngale ngalabakho sebephishiza ebaleni abantu abaningi abakwazi lokho sebele phishile ukhulaleni bese liyafa igula hayi igula wabantu abalazi igula ilento iselo yomiswa yoma yayifaka amasi iqala bese ufaka amasi vele ufike bethi phisha ebaleni masifile ehlobo sifile bazophilela abantwana bakho uzoba nabantwana abanezibusiso asasulahle ibusiso abantu baNkulunkulu sayilahla ibusiso sikishima ngapha nangapha ubona ukuthi uthi uyibonisa ibikhokho isithwasile hawu lo muntu usethwasile manje sifaka icuba lapha elapha ekhaya ngoba asikwazi okuyikho esifundiswa khona lekhaya asibageza abantu abadala uyababiza ushisa impepho babize bonke befikela abakufekufela abangcolile nje ababephatha ikhwama efebekubiza ikhwama ungamsheki ngoba namandla kunzima sibase sila siyakhohlwa isizokwenza siba umhambuma abantu bathi umhambuma ke inkinga umhambuma umuntu ofuke hamba ehleba fukumela khona nomuntu yahleba umala ungabe umhambuma nokusinto sakini awuthi uhamba nje hamba lo azindaba zonke indaba zikuwe sumhambuma owakena ulungisane lokho akini okulungisane ngeza Nkosi mina ngedwa Jacob 3 verse 13 man baNkulunkulu sithi sikhuphuka seKenani ngoDisemba hayihluphi inhlansuthi kakhulu awethathuthi lengathi angazi noma yabathothe noma hayihluphi esikhithi bathi isipusha ngemuva awu sasasa sinomshumayeli wangakithi abathi sikhakha sasazele mfu awu enhlansuthi isipusha esikhithi bathi hasisikuphi sikhala kanjani kithi mama awu mathatha phela sesibuza lantazi abakuphi nalama lephithephe abantu umshumayeli wade bonga last week ubonga kahle kakhulu bantu baNkulunkulu ngoba kunzima thina sesibuza ukuthi abantu lephithephe yaqala yasesenye hobu kwaseqhamuke lesenyana qhamuka ngapha ngemuva indaba shumayeli ithi nezalani ngasinike inkonzo hawu sama sayibheka basho ukuthi azi umuntu bekhuluma womlalelo umuthi ufuna ukuthini uthi inhlansuthi hithi benzelana ukuthi banina mabe nisemathembeni ningasiniki inkonzo wayifuna sinike inkonzo yasithi hayi thina sifuna ukutshela lezi ntombi zenenizalayo ngoba siyawatapha nazo yonke into siyawatapha nazo masiqeda ukuwatapha nazo sithi asihlangane endaweni ethizeni siphathe 6 pack mntanama uthi nabo baphathe 6 pack abafana hakusho lokho mntanami ukuthi abantu baphathe 6 pack hawu ntansuthi usho njalo udala sinike inkonzo sibatshele mntanami nawe iphathe 6 pack Sabi ngani ihlezi yonke kameleni ihleka iphethe ifoni bantu baNkulunkulu ifoni ayilunga kodwa iyenza manje iqamba manje ize kuwe ithi baba sowafunda ngefoni yogcina ithengana nawe eqhamuka umama tawu sekwenziwe
umntwana umyekelana sekwenza njalo umntwana athenga ifoni uswazi ukuthi usekhethiwe usethengela umuntu akamkhethileyo ngoba ubona nje sibona into engabe ngane emafonini noma ukhuluma sibona isiphukuphuku uyisuyisana manje akhuluma yakhuza ethi baba akasizuthu baba akangazi ukuthi mina ukuthi mina ngazi ukudlula siwathi wazifunde kanti hayi abantu abamayi into esingayazi sazi yonke into yempilo hayi into esingayazi ngani kodwa njengokwenu funeka iphathe uzazi ukuthi uyintombi yakwenu ungahamba nje nawe ubomhambuma thanda indaba ngamafoni khona manje baba bekhala ngobaba ngezinto zama-network kodwa abantu abazwa kubi lapha esiyakhona kunkulu akasisi ngesize Umubhekile ohlakaniphileyo ubani kuthina ohlakaniphileyo onokwazi na akabonise ngokuhamba okulungileyo awubonise ngokuhamba kwakho okulungile emsebenzi yakho enobunene bakhala obuqondileyo kodwa uma ninomoya ngabe ninomoya obabayo nenkani ezinhlizweni zenu ningazincumi ningaqambeli iqiniso lokhu kuhlakaniphile lokhu kuhlakanipha akwehlanga ezulwini yabona uma unomona lokhu kuhlakanipha kubuyanga ezulwini kungokomhlaba kungokwabantu kungomadimoni ngiyabonga baba bakhona abantu abasenenhliziyo ubona ukuthi hayi banamadimoni uNkulunkulu akasize abantu kaNkulunkulu abantu uNkulunkulu akasize asize ngempela uNkulunkulu sikwazi ukuthi sibonhle lakhe siyezulwini likashembe ngoba abantu abaningi silahlekile asiboni noma siphathi wendaba endleleni kaNkulunkulu kodwa sibe silahleka uNkulunkulu akasize abantu kaNkulunkulu inkosi yobuseni kuzwile amen bantwana bakaNkulunkulu obaba bashumayeli amazwe abasiphe wona avela onyazini uNkulunkulu abakhulise ingoma yethu 237 Shumayeli uDlamini esihole ngayo Shumayeli uDladla sibusisele inkonzo inkosi busuguqa kwabancane Yatanda ina uku